Lakay, kumusta nga iti panagpaspasadang? Babayan ti asi ti Diyos, nakaadu akmat iti napasadak bakit? Iso matang akmatan kadagiti kasapulan dito'y balay. Uy, nasayat nga rin no kasta. Ay, talaga nga ada kaasi ti Diyos kadata. Agnanayon ko mga ado, ti mapasadaam lakay. Basta saan taliwayan ti agkararag bakit? Nalagan lat ta tiriknak ama panagpasada. Ken kasladyak marik na ti bannog ko akanayon. Gapo iti panagkarkararag ko. Agpaisot ako nam lakay. No, adumat ti mapaspasadaam iti chip. Adumat ti matultulungan ta karuba. Pudno na ita bakit? Kanayon adata ti pagutangan da. Dagiti mo't duma, maliparan da pa yun ti utang da. Ay nas ka nagbayad dalat ta bakit? Nagrigrigatan tamad day dya kwarta. Nagrigat asapulan ti kwarta. Nagrigat mo't nga ro ti mapan agsingir. Isuda pa iti adaganas na mo't nga agungot no singirum ida. Sapay la ko mga rod, tagbayad mo tan dagiti nabayagan ang nakautang kadata. Beya, bakit? Sa dinong iti papanampulas, nagsapa ka mo tan arumar? Mapa naman gumatang iti abunaw para kadagiti mulak anatang, mang samay? Itala makarwarak ta makumikumak mo iti trabaho? Sa bagay. Naimbag ka pa adulat ta ti mapaspasadama na. Nagagat ka ngamin unang agpasada. Saan ka amay ibusan iti kwarta? Kung kasla di ka mabambanog. Makariknak mo't iti banog kulas. Ananusak lata na, tapos saan kami nga agbisin kanibaya nga asawa. Biliba ka talaga kin ka. Masanak nga agsalukag, di ni magatang dagiti kasapulan mi. Ni, nalipatak mo tini nagpilitay. Ay, asiday ka kun iti papanak. Ala, di mon panunutan day takulas. Kaslas saan ta nga agkaruba. Pagyaman ak nga ron, makasta. Masingpit ka talaga akaruba, manong samay. Ay, talaga nga wanan kami ta sa ami barok. Iso pautangan nakpailay ti kwarta. Sana parikot day tatata. Mano aya ti utangin nyo? Sa nga ribo ko manuad da. Bayadak tao no adda kwarta. Eket wala tata. Nasingpit kayo nga agasawa. Amuyo ti tumulong kadagiti agkasapulan. Gaputa day tati rumbeng tata. Pagayatan niya po Diyos ti tumulong kadagiti agkasapulan tata. Barok. Ay, mabit lang ha. Inak mangala iti kwartang utangin nyo. Kapampanaw mat ni Manang Laring, bakit? Wenda kay, imay imutang iti kwarta nga uray rabrabiin. Kasapulan na kanuuna yan. Kasta ya? Wen, ay na, nyangay, datalatan ati asitgan dagiti kaarubat nga umay umutangan. Ay kat pautang lataydan ha. Total, inaldaw mo't ama panak agpasada iti jeep. Tumulong talatan kadagiti agkasapulan, bakit? Ay ka, wen alakay. Kastalatan ti aramidon ta. Apayin hulas. Itay kapay apuman nagnaditi parangan. Agparparikuta nga ron tata. Anyat pagparparikuta maya barok. Kasapulan dyan ako ti pagmatrikula na. Awang mo kapag alaki ti kwarta. Anya. Naigatang kumutin iti abuno di kwarta. Nagrigatan ayat ti marigrigat. Padaasam ti mapanumutang kanisamay. Ha? Imbagday jay, tainal daw nga da kwarta na. Nagagat namin na mapanagpasada iti jeep. Ay sige man tata. Padasa mga ro ti mapanumutang kan kwa na. Kasapulak at talaga ti kwarta samay. Nas ka na makabayad din dyan ako iti pagmatrikula na. Kasta ka di kulas? Huwin manong samay. Si kalangan tinamnama ka makapautang kanyang kiti kwarta. Kulas. Di ka madanagan. Taapa man na makapitak kag bayad adagaws. Sige kulas. Mabit lang. Inak alang tututangan. Lakay, agsasarunumot din ti umutang iti kwartakin ka. Ay, wan nga rod bakit. Ultimo asukar kan asin. Umay da pa yung dawatan dito'y balay. Amuda ngamin asaan ka ang naimot. Iso si Kati asit ganda. Beya,
Tirigat na lakay. Adupay ti imutang ken ka asaan pay ang nakabayad. Anya nga tan mo mapan mo singiran ida bakit? Ah? O, sige sige, tarumwarak nga rod ita. Inak singiran dagiti nabayagan ang nakautang ken ka iti kwarta. Kumusta bakit? Nakasingir ka? Ay, awan tinagbayad iti utang na kanyak lakay. Anya? Kunada, awan kanupay kwartada. Dagiti mo't daduma, naglemeng dan. Tapno saan da ang babayadan dagiti utang da. Nala, baliwam tumanan ti mapanagsinger bakit? Ay, lakay, da ito yung tikon ko nakarigat na. No umay da umutang, itud ta adagos ti utangin da. Ngem no agsingirtan, ay na, agpukaw dan. Bakit? Ay ka, agsingirak tumanan intun bigat. Ado tinasken agatangag para dito'y balay. Dandan ni maibusen ti bagasta. Ay nasami, agyamanak tanadanon ka diti balayo. Apay ka di, Analisa? Masapol ko amin ti kwarta. Ha? Umayak agpakpakaasikan ka sami. Masakit ngamin di anak ko kat masapol na ti agas. Anya? Si kalang ti mo ka makatulong kanyak. Talaga ka sa pulak ti kwarta para iti anak ko ang masakit. Sige. Ibagam naman ti utangam, Analisa. Kasano nga rod dayta? Impautang mumutten dyan na batbati a kwartata. Diyak ko mapautangan ni Analisa. Ngam nagpakpakaasi, bakit? Anya? Masakit ka no di anak na. Iso pinautangak lata na. Di ka madanagan, bakit? Inak man ang agpasada, tapno da igatang ta iti bagas. Ken daduma pa masapsapol ta dito'y balay. Allah, rabiikan asim mangpet. Itaman pa yan narabian ka. Ay, nakapoy ti pasada, bakit? Anya? Manmano ti pasahero, iso abasi ti napasadak ita. Anya ngay nga rod lakay. Saan mo't nga agpapada ti aldaw? Ada na pigsa. Ada mo't pagkapsutan ti biyahe. Agpay sudet ang bagam, Beya, bakit? Nala, hingga nga rod manganan lakay. Amok anabisin ka ang nagbiyahe. Bigbigat mat ngayon malatiw kayo dito'y balay, ikit. Wine, sabi ba raw ka? Ay kagyaman na ka, tanadanon ka dito ibalayaw. Apay ka di, ikit. Ninapaw ba raw ka, ha? Masyan ka kumakanyak, kasapulak na una yun ti kwarta. Ha? Ay napaw, pautangan na kumabarok. Manon nga aldaw, ngawan bagas ko. Awanon ti gatang ko iti kanak. Ako Kaya po, sigin barok, agpakpaka siyakin ka. Ay, pautangan na kaon. Ay, niapudyaw, timang binbindisyon kin ka. Gapo iti kinaimbag mo, kadagiti kas kada kami, ay ngag ka sa pulan. Pasensyakan bakit? Impautang ko ti kwarta na pasadak itay, kani ikit Rosing. Maawatan ka lakay. Apay ngay. Datamot latan ti asit ganda giti umutang. Hawin nga rod lakay. Saan damutin nga agsardeng nga umay umutang ka data. Jakmat kayat apabaynan ida Iso pautangak matlatay da. Ay lakay, adu pay tijak na singir ang nakautang ka data. Ingkaman kiti agsingir bakit? Datamot ti maibusan, no kanayon da nga umay umutang. Ay win talaga nga inak agsingir ita nga aldaw. Aldawan, lakay. Apa, hindi ka kadi mapan agpasada ita? Ay, saan mo't nga gandaran ti jeep? Anya? Nas ka na mga yabak iti mekaniko amang tarimaan. Ala ka sa nungay daytan lakay. Awam mo na singir ko kadagiti nakautang ka data. Anya? Jesus. No kaano aka sa pulan ta ti kwarta? Awan mo tinagbayad iti utang da. Ay talaga. Ya po, nagrigatin. Ay, ati agsingir. Sigurado adakkel ti magastos ko iti jeep.
Daan nga minin ti jeep ko. Iso nga, adon dagiti madadala piyasa na. Ala, Ay, po. una yun apan nakairanrananan, lakay. Wala nga ron bakit. Datamot itantag ka sa pulan iti kwarta. Pimanaw mo tin, dyan mekanikaw, lakay. Ay, agpaiso ti kunak adakkel ti magastos iti nadadal a jeep. Anya? Nas ka na ma-overhaul ti makina. Pangalaan nga tan iti kwarta pagpatarimaan. Alalakay ka sa nudaytan. Aburido pa yan. Awan pa yun igatang iti makan dito balay. Anya nga tanti aramidon talakay. Siyak ti mapanagsingir bakit. Kasapulak mo't ita ti kwarta. Nas ka na may patarimaan kung ti jeep ko. Singir ko man di utang mo kulas. Pasensyakan samay. Talagang awan pa'y makwartak ita? Anya? Imbaga midi kanya kabayadak ti utang ka no da kwartak. Apay ngay ngagsingir ka matay. Anya? Unay ka matay? Naglaing ka mga singirin. Kaslasan tayo nga kakaruba. Nagalas mo ti ugali yung agasawa. Di na minsan ni mo biyang asawam ti may nagsingir. Ha? Agbayadak magkano da kwartak. Diyak kaya ti madagdagulit mo na masingsingir. Saan kumamat akas tati ibagam kanyak? Pumano ka? Awan ti masingir mo kanyak? Awan pa'y kwartak ita? Naglaing kalakit ding agsingiran, Beya. Kasladyak bayadan ti utang ko. Agbayadak to no da kwartak. Nay, agungat ka matan, Annalisa. Kasano sa anak nga agungat kat singsingiran na kon. Dua lawas pa'y tinapalabas agsingir kan. Ha? Tsak pa'y mo't kaya ti masingsingir ti balay ko. Uraya mga umaya ki balay yung agbayad. Anya? Saan nagaputan nakautang akon kada kayong agasawa kat umay daklatan singsingiran ditoy. Makauray kayo umata. Ala, di ka kumamot agsao iti kasta, Annalisa? Ay na, nasakit tinakam ko ang masingsingir. Agbayad ak iti utang ko no dan pagbayad ko. Nawatam. Nagrigat asingiran dagiti nakautang kadata bakit? Wen nga rod lakay. Ay po, mabainan ta pa yun ngagsingir. Ay, anyamutan. Idi isuda ti agkasapulan, nakasingsingpet da. Nagado ti karida. Angam no singira mon. Sikapay ka ti dakasin. Talaga Angam kasanuday tan lakay. Saan tapay mo't na ipatarimaan mo't ti jeep? Uwan nga rod. Datan ti agpak pakaasi kadagiti nakautang kadata. Pulos mo't nga awan ibayad da kadagiti nautang da. Nabayagaya may na sana nagpasada ni Same, Beya. Uwan tata, nasken ngamin ama overhaul ti jeep mi. Awam mo ngamin sa bali apanggadan ni Sami no saan ati panagpasada na. Ewan gayam. Saan ka di asing-singiran ni Sami di na minsan ngal daw Nicolas? Uwan tata. Kay nagbayad. Saan nga rod tata? Awan ka no kwarta ni Kulas. Talaga nga ulbod day jay akulas. Napaklan nga ulbod. Payan ako na ti kasta tata. Kit no nakaapitan iti natag na. Nakatsamba nga rod iti nangina apresyaw. Anya? Wen, kanginginaan ti sibuyas ita. Iswa, nakatsamba ni Kulas. Kat no nagpainom pa'y iti arak kadagiti babarkada na. Anya? Apay nga rod asan nagbayad iti utang na kada kami? Inulbudan na kayo ni Kulas. Di nala kaya't ati agbayad iti utang na. Ay, noadala ko makwarta. Nagbayad ako man akong. Sana'y nanaskan nga may daksing-singiran dito'y balay ko. Kasapulan mi nga nana. Nagbasit mo ti utang ko. Singir ka, singir.
Kaslasaan ko mo bayaran. Ay, impalagip ko laang mo't ati utang yun, nana. Di kay kumamot agpungtut, Ay! Urasan mo kay palagip. Tamak nga sa utang ko kada kayaw nga gasawa. Nagalasan ti ugaliyaw. Uray kayo mutan nga gasawa. Nagsimnublat kayo mutan. May agsinger dito'y balaygaw. Nagdakis mutan ti ugaliyaw. Anya ka din day sasawan nyo, nana. Saan kami adakis nga gasawa? Agsingsingirak laang mat iti utang nyo. Salawa, saan kayo nga awagan iti dakis? Kaslawan nakam ko sa nakautang ka na kayaw. Dito yung kinabakit ko. Pagbarbalin ng daki nga kaslawan na nakam na. Gapula iti dito nga basit nga utang ko kada kayaw. Ala, baybay amlataydan bakit? Agpakumbaba kalatan. Lakay, Agremedyo aklangan iti pagpatarimaan ko iti jeep. sami aya. Diyak kaya tiriri bakit? Agbayad ang tulatan, no ada kwarta na. Kwarta lang na ita. Masapulak to manan na, no matarimaan ti jeep ta. Ay, sa bagay. Ada ka asi ti Diyos bakit? Di na tabaybayan. Apaya kaslasaan mo't na rumrumar ni Same, Bea. Masakit ti asawa, tata. Anya, Makalawasin nga saksakit. kahit impacheck up mo ka din iti doktor. Aw mo ngamin aramatan may akwarta pagpa-check up iti doktor. Nabayagan nga awan pagsapulan ti asawa. Kaya't ko ang makasarita ni Same, Bea. Sige. Ala, umay kay ngorod iti balay, tata. Isumot lagaya, masan ka na rumrumwar, ta masakit kagayam Same. Uwan tata. Hala, di ka matanagan, ta siya ti makisarita ka nagiti nakautang ka na kayo. Nas ka nagbayad dan. Tata. Impagpay kanya ka ta nagbayad na kadagos iti utang ko kan ka. Saan nakas ka nagiti karuba ang nakalipatan nagbayad? Tata. Nasingpot kayo nga gasawa, iswarong bangla nga tulungan kayo mait. Saan nakakas ka nagiti daduma dita malipatan dan ti agbayad? Kas panglakayan nyo dito lugar tayo. Patsindak ko ma. Masakit ita ni Samay. Kat kasapulan na launa iti kwarta. Tata. Hindi na tayo tagkasapulan. Kat nagpatulong tayo kadakwada nga agasawa. Saan tayo narigatan? Ngay mutang, sana ya? Ay, uwan, kapsat. Naglakada, nagpautang. Takayat dati makatulong kada tayo kaaruba da. Ita, nagrigat da kaya singiran. Pabainan nyo pa ida. Ay sana nasayati kas tangogalay. Nagbayad kaming rudan, tata. Nasaya at launay kulas. Agbayin tayo umit ka dakwada. Dakal tinaitulong da kada tayo. Hindi da tayo tagkasapulan. Sige, kauray siya. Kagbayad na mo tayo, kapsat. Pasensya kan Samay. Nakamiriso ka man diti naramid ko kan kay ti kalabas. Agbayad ako niti utang ko. Oray siya, pakawanendak Sana rumbang tinaramid ko. Bayadak matan ti utang ko. Ay, Same, Bea, nasaya at kayo, wakaruba. Tagkidawak mo, titi pamakawan ka na kayo. Umayak mo ang bayad iti utang ko. Agyaman na kada kayo at nakamiris kayon. Hindi kayo madanagan. Saan kami nagimula iti sakit tinakam? Pudno dayta kakabsat. Saan kami ang nagimula iti sakit tinakam? Ti napatag ita. Nagkikinaawatan tayo manan nga agkakaaruba. Dagiti agkakaaruba, katrumba nga agtitinulong.
Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.